Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सन्मानान केलेला म्हाका खबर ना कोणे परमिशन दिला जाल्यार टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन कोण येवना आनी परमिशन मागूंकूय ना. एज गोवा गव्हर्मेंट वी आर दिस इयर ट्रायंग टू क्रिएट अवर ओन फेस्टिवल. आमचे ओन फेस्टिवल जातले काय ना हाचेर विचार सध्या चालू आसा. इफ वी आर एबल टू क्रिएट अ फेस्टिवल इन डिसेंबर एट द सेम टायम विच विल बी हॅव्हिंग अ डिफरंट फ्लेवर ऑन द सेम लायन्स देन वाय नॉट. हाचेर सध्या चालू आसा. पूण सनबर्नान समज सोशल मिडियार घाल्यार आय थिंक ही शूड अंडरस्टँड दॅट ही नीड्स परमिशन्स फ्रॉम गोवा गव्हर्मेंट. एवरी टायम तो येतलो ग्रांटेड घेतलो अशें जायना. We welcome such type of things, but not at a thing of taking governments for granted. So one is what we are visualizing of getting our own festival this time during that particular time. ती करपाक आमचे ऑलरेडी विचार चालू आसा. ते विचार फुडें आसा जाल्यार म्हाका दिसता सनबर्न मे नॉट फायंड अ स्पेस. We are working out. EDM is required to attract certain calls, but we want to do a week-long festival or something which will be there. 25, 26 समज झाले. 26, 27, 28, 29, 30, 31 5 दीस मेळटा. आम्ही 26, 27, 28 कित्याक रावपाचे? कित्याक फूल 31 तारीख पर्यंत करचे न्ही? सो थोडे आमचे विचार चालू आसा. वी नीड टू सी हाऊ वी कॅन डू इट. एंड इफ गोवा कॅन क्रिएट इट्स ओन आयडेंटिटी IP फॉर गोवा, देन वाय नॉट? अ फेस्टिवल ऑफ गोवा शूड बी टुमॉरोलँड खंय तरी आसा जाल्यार आयडेंटिफायड दॅट स्पेस. Goa should start identifying in this manner whether we are ready, we are not ready, or we should be seeing is what we are contemplating. When करतले festival, then we can do it in a much better way. Only thing we need to have our things right. So Sunburn समज केल्या festival आजपर्यंत टुरिझम डिपार्टमेंटाकडे कोण परमिशन मागपाक येवना. एवरी इयर तो ते करता जाल्यार ह्या फाटी आमी खपून घेवचे ना. If he has to understand and he has to understand government and governance, he has to first take permission from the government and then think about putting his festival right. जेन्ना हांगा येवकूच ना आय कांट कमेंट. इट इज हिज ओन वे ऑफ पुटींग थिंग्स. बट आय कॅन ओनली से की तुवें जो टॉपीक विचारला तातूंत वी हॅव अ आयडिया दीस इयर.